kuburegwa asaba kugabanyirizwa bihano hashingiwe ko yemera icyaha ariko ibyo yakoze bikaba bigize icyaha cy'ubugome ndengakamere aho yishe arashe abantu batanu kandi yabigambiriye. Urukiko rusanga akwiye guhanwa hashingiwe ku buremere bw'icyaha yakoze. Icyemezo cy'urukiko rwemeye ko ikirego cy'ubushacyaha gifite ishingiro, rwemeje ko Sergeant Minani Gervais ahamwa n'ibyaha by'ubwicanyi buturutse ku bushake, gukoresha intwaro nta tegeko ry'umukuru, kwangiza no kwiba ku bushake ibikoresho bya gisirikare. Rukije ko Sergeant Minani Gervais atsinzwe, ruhanishije Sergeant Minani Gervais igifungo cya burundu, rumanishije kandi igihano cy'ingereka cyo kunyagwa amapeti ya gisirikare. Nuko rukijwe kandi rusomeye mu ruhame none kuwa 9 z'ukwa 12 umwaka wa 2024. Rwanda urukiko rwa gisirikare kuri uyu wa mbere rwahanishije Sergeant Minani Gervais igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose no kunyagwa impeta za gisirikare, rumaze kumuhamya ibyaha bitatu birimo n'icyo kwica ku bushake. Cyakora abiciwe ababo ntibishimiye icyo gihano. Imikirize y'uru rubanza ntabwo tuyakiriye neza. Niba yarakoreye leta yagombaga gutanga indishyi z'akababaro, ndetse leta niba izatanga indishyi z'akababaro bagombaga kugenda babivugira. Uwo n'umwe mu biciwe. Urukiko rw'i Paris mu Bufaransa rwahamije umwanditsi Charles Onana, Umufaransa ukomoka muri Kameruni, icyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu Rwanda urukiko rwa gisirikare kuri uyu wa mbere rwahanishije Sergeant Minani Gervais igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose no kunyagwa impeta za gisirikare, rumaze kumuhamya ibyaha bitatu birimo n'icyo kwica ku bushake. Ni nyuma yaho uyu musirikare mu ngabo z'u Rwanda yishe arashe abasivili batanu bo mu karere ka Nyamasheke mu kwezi gushize kwa 11. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima yakurikiranye uru rubanza maze ategurira inkuru. Ni urubanza rwasomewe ku Karubanda mu kagari ka Rushyarara ikarambi ya Nyamasheke mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe, ari naho icyaha cyakorewe. Ni naho rwaherukaga kuburanishirizwa kuwa 2 w'icyumweru gishize. Byabonekaga ko abaturage baje gukurikirana uru rubanza ari benshi. Inteko y'abacamanza bakuriwe na Lieutenant Colonel Innocent Kayigire yageze ahasomewe urubanza ahagana saa 8 zishyira saa 9 z'igicamunsi. Mu gusoma uru rubanza, inteko iburanisha yavuze ko ibyaha byo kwica ku bushake, gukoresha intwaro bidategetswe n'umukuru, kwiba, kwangiza no kuzimiza igikoresho cya gisirikare Sergeant Minani w'imyaka 39 regwa bigize impurirane mbonezamugambi kandi bimuhama maze imuhanisha igihano cyo gufungwa burundu. Ubwo yaburanaga kuwa 2 w'icyumweru gishize, Sergeant Minani yemeye ibyaha byose ashinjwa, anabisabira imbabazi ndetse asaba kugabanyirizwa ibihano. Uyu musirikare yari yavuze ko ibyo byaha yabikoreshejwe n'uburakari nyuma yo gusuzugurwa, gukubitwa no gutukwa n'abo baturage barimo na nyirakabari yanyweragamo, ari naho yarasiye aba basivili batanu mu gicuku cy'itariki ya 13 y'ukwezi gushize kwa 11. Icyakora irigabanyirizwa ntaryo inteko iburanisha yamuhaye. Yavuze ko ibyo biturutse ku kuba ibyo uyu musirikare yakoze bigize icyaha cy'ubugome ndengakamere, aho yisharasha abantu batanu kandi yabigambiriye. Ibyo bigaturuka ku kuba yaravuye mu kabari aho yari yakimbiraniye n'abaturage, agasubira mu kigo cya gisirikare kwiba imbunda n'amasasu, akagaruka mu kabari yari yanywereyemo maze akica bahasanze. N'imfu zaturutse ku ntonganya zivuye ku kutishyura inzoga ebyiri z'amafaranga 1600 uyu musirikare mu ngabo z'u Rwanda yaramaze kunywera mu kabari k'uwitwa Nkundamahoro Jean d'Amour. Uyu musirikare yaburanaga atunganiwe nyuma y'aho umunyamategeko Murigande Jean Claude wamwunganiraga yivanye mu rubanza. Uyu munyamategeko yavuze ko kuva yahabwa uru rubanza atabashije kuvugana n'umukiriya we kuko yamubwiraga ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Nyamara inteko iburanisha yavuze ko Sergeant Minani yasuzumwe n'abaganga bagasanga adafite icyo kibazo, bityo ibyo bibonwa nk'amayeri yo gutinza urubanza. Ubwo urubanza rwasomwaga, Sergeant Minani Gervais wabonekaga mu maso nk'ufite intege nke z'umubiri yanyuzagamo akicara ubundi agahaguruka. Nubwo uyu musirikare yahanishijwe igihano gisumba ibindi mu mategeko y'u Rwanda, ku miryango y'ababuze ababo haracyari akangononwa. Ako karaturuka ku kuba nta mpozamarira z'ababo bishwe urukiko rwategetse ko zatangwa. Naturutse Rwamagana nje kumva urubanza kuko mvukana ko no Rwamagana. Reka nje kumva urubanza rw'imiryango yacu bapfuye. Ngewe kubona izasahize numvisha imikirize atari myiza kubera iki? Ntibavuze impozamarira. Bafite imiryango
bagomba gukorera igihugu. imikirize y'uru rubanza ntabwo tuyakiriye neza kubera ko nk'abacamanza ntabwo batweretse indishyi z'akababaro, ntabwo batweretse impozamarira, kandi koko abantu niba barangirijwe bakicwa kandi bakicwa n'umuntu ufite imbunda, niba yarakoreye leta yagombaga gutanga indishyi z'akababaro, ndetse leta niba izatanga indishyi z'akababaro bagombaga kugenda babivugiye ahangaha. Aba bagasaba ko leta yagira icyo imarira imiryango yasizwe na ba nyakwigendera. Abo ba nyakwigendera basize imfubyi, urabona harimo abafite abana 2, 3, 4 gutyo bari bakiri batoya. Ubwo tukaba twasaba ko leta yaze igakwiza izo mfubyi, maze rero ikaba yaziha impozamarira. Nk'abo bagabo bari bafite abadamu ndetse n'abana, nta bundi bufasha bundi bw'abo badamu basigaye n'abana babo, nta wundi uzabafasha. Rero twasabaga kugira ngo rwose leta izababe bugufi, niba hari uburyo bwo kubafasha ibe yabafasha. Twibutse ko ku itariki ya 13 y'ukwa 11 isaa 7 zishyira isaa 8 z'urukerera, Serija Minani Gervais yarasiye akica abaturage 5 mu kabari gaherereye mu gasantere ka Rubyiruko ho mu murenge wa Karambi i Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika, i Karambi ya Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistokle Mutijima, urakoze. Tukivuga ku makuru yerekeye imanza, urukiko rw'i Paris mu Bufaransa rwahamije umwanditsi Charles Onana, umufaransa ukomoka muri Kameruni, icyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Thomas Kamirindi akomeza inkuru. Uru rubanza rwaturutse ku gitabo Charles Onana w'imyaka 60 y'amavuko yanditse mu 2019 akita Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Ni nko kuvuga ngo Rwanda, ukuri ku gikorwa cya gisirikare turquoise igihe inyandiko zo mu bubiko zivuze. Muri make yemezamo ko jenoside yakorewe abatutsi itigeze itegurwa, ahubwo ko itanabayeho. Buri gihe ijambo jenoside arishyira mu twugarizo. Avuga ko kwemeza ko jenoside yateguwe na leta y'abahutu mu Rwanda ari kimwe mu buriganya buhambaye bwo mu kinyejana cya 20. Igitabo kimaze gusohoka, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu 3 ariyo Ligue des droits de l'homme, Fédération internationale pour les droits humains na Survie yatanze ikirego mu 2020 ishinja Charles Onana n'inzu icuruza igitabo cye yitwa Edition du Toucan. Nyuma hiyongereyeho na Ibuka France, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, Collectif des partis civils pour le Rwanda na Communauté rwandaise de France. Urubanza rwaburanishijwe kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 11 z'ukwezi kwa 10 gushize. Urukiko rero rwahamije Charles Onana na Edition du Toucan ubufatanyacyaha bwo guhakana ku mugaragaro icyaha kibasiye inyoko muntu gikubiye muri jenoside. Rwahanishije Onana ihazabu y'amayero 8,400. Edition du Toucan yahanishijwe ihazabu y'amayero 5,000. Bombi kandi bagomba gufatanya kwishyura imiryango y'abareze amayero 11,000. Baramuka batayatanze bashobora gufungwa iminsi 115. Urukiko rwababuranishije ruhereye cyane cyane ku itegeko rigenga ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Bufaransa. Riteganya ibihano ku byaha byo guhakana no gupfobya jenoside zose zemewe n'Ubufaransa, zirimo iyakorewe abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu 1939 kugera mu 1945, n'iyakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ku muryango Survie ni icyemezo cyanditse amateka. Uragira uti ni intambwe ikomeye mu kurwanya abagoreka amateka, cyane cyane arebana na jenoside yakorewe abatutsi. Niko Survie yanditse kuri site yayo ya internet. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe mu butumwa ku rubuga nkoranyambaga X yahoze ari Twitter aragira ati nishimiye icyemezo cy'urukiko rw'i Paris. Ni icyemezo kizaba icyitegererezo kandi ndabyizeye kizaca intege abanyamakuru, abanditsi n'abanyapolitiki bose bapfobya jenoside baciye ibintu mu Burayi no mu karere kacu. N'ubwa mbere ubutabera bw'Ubufaransa buhannye icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kugeza ubu bwaburanishaga ibyaha bya jenoside. Muri uru rwego bwabihamije kandi bubihanira
abanyarwanda bahungiye mu bufaransa 7, Ngenzi Octavien na Barahira Tito bahoze ari burugumesitire ba komine Kabarondo muri Kibungo, kapitene wari waravuye ku rugerero Simbikangwa Pascal wahoze ari umwe mu bakozi bo hejuru b'urwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwitwaga Service Central de Renseignement mu Rwanda, Bukibaruta Laurent wahoze ari prefe wa Gikongoro, Hategekimana Philippe alias Philippe Manier wari uzwi no ku izina rya Biguma wahoze ari umujandarume i Nyanza ya Nyabisindu mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, na Dr Rwamucyo Eugene na Dr Munyemana Sostene bahoze ari abaganga i Butare. Ubutabera bw'Ubufaransa kandi burimo burategura kuburanisha undi munyarwanda witwa Majaliwa Safari wahoze ari umucuruzi i Gitarama. Akurikiranweho ibyaha bya jenoside muri Butare na Gitarama byakorewe ku bigega kuri bariyeri yari izwi nka Chez Premier. Majaliwa Safari yatawe muri yombi mu kwezi kwa 7 2023, ariko itariki urubanza rwe ruzatangiriraho ntiratangazwa.